Loron diak, lorong manek, maluk ronanain Radio Nasional FM, no harenain Gemen Mark Hauhadome e Cristo. Hoje lorong domingo, dia 15 de dezembro de 2024, e já estamos aí a terceiro domingo do tempo Advento Ninian. Terceiro domingo do tempo Advento Ninian, ita hanaran mos domingo Gaudete. Gaudete kata hak solokba, alegria. Sedang atu hatoma ita iha celebração domingo do Advento niam ba dala tolo nian idane. Leitura santo sirene be meiterona iha domingo idane convida ita atu ita mai hofuan gratidão, mai hofuan hak solok tambah saida. Hak solok tambah ita nia nai nebe hitan mai, nai nebe mai atu salva nia povo sera. Salva ema sira hotu nebe mag hamahan an tau esperança, tau coragem iha maromak nebe mai honi bito makotu. Ita hare leitura santo sira nebe ma hak tuir maita. Ita koko hare leitura ida por ida nebe mag si ita rona iha celebração Eucaristia ba domingo idane. Primeira leitura hosi profeta Zafania ninian. O sama profeta Zafania descreve maita atu ita hototo lileu iha tempo neba nia fumanchaza ba povo Israel sera atu alegria, atu contente no atu hak solok tamba ida neba mak emat sira tau esperança ba sira tau laran metimba tona mai salvana sera hosi dadur ka hosi situação ida neba makalo sira sai atan tamba hetan taka saunka dominação hosi nação seluk. Profeta Zafania fanun povo Israel atu sira loke sira ne fuan, loke sira ne matan, hodi hare nai nebe hitan mai, hodi rona marobak ni lian, nebe mak mai atu salva sera. Jadi mensagem hoje profeta Zafania ninian atu lori coragem ida ba povo Israel sera kata atu kita sira moris iha desperado, iha sofrimento, iha terus nyalaran det. Mas tempo seito atu povo Israel hetan salvação maromak ninian o hetan maromak nialarang luak iha sirania moris sonoran ninian. Mensagem profeta Zafania ni danemos hatomai ita sirane bemak moris época uhin loro ninian. Katak mesmo ita hasuru realidade sofrimento oin, hasuru obstáculo oin, mas be ita keta laran tarido. Ita laran miti na faten tamba maromak nebe mak sai tenia Salvador, sai tenia mahin, nia nunca abandona ita, no nia nunca husik ita, atu ita lau mesak, iha tenia moris lonoren inian. Maromak katena itenia experiência, itenia realidade serhutu, tamba nemak seto hinia tempo, maromak tawita, atu sai ema ida nebe mak livre, ema ida nebe moris, kuri tahu nia confiança tomak det baiha maromak. Hani sambuat ida nebe mak maromak kalau baninia povo Israel. Povo ida nebe mak maromak adomi, povo ida nebe maromak kili representa povo hototu nebe mak tau sernya laran metin, tau sernya esperança iha maromak. Segunda leitura mos acrescenta ponto da vista ida nebe mak anesan. E ane São Paulo nia mensagem. Deus nia carta basrane sere Filipos, nia colia buat nebe mahanesan. Nia convida povo Filipos ninian atau sira hak solok iha maromak. Sira laran metin iha maromak. Sira tau sirene coragem tomak iha maromak. Tambah sira São Paulo convida povo Filipos ninian atau toi iha espaço idane. Tambah São Paulo rasa consciente kata iha experiência fiar moris ema ninian. Dala barak ita lakon ita nia fiar tamba ita la forte, ita la tahan hasuro obstáculo sera ou hasuro desafio ka dificuldade sera nebemak sempre ataca ita, sempre moço iha ita nia moris lonor ninian. Buat ita nebema importante São Paulo acrescenta ihene katak ita laran metin ba maromak tamba maromak hanurin ita lihusi hasuru realidade experiência sira hotu nebema ita hasuru experiência sofre sira experiência todan sira maibe iha ninia tempo ida maromak selori liberdade seharai hak solok basira nebemak laran metin iha maromak. Tamanema São Paulo nia convida ita mesmo que ita hasur persecução oi-oin, ita hasur realidade sofrimento nebem halu ita mono, haru ita difícil atu hamrik, mas be ita na fatin fiel,
ita na fatin cuida itenia fuan, itenia fiar, itenia esperança bamaromak, atu itenia fuan kita foer tamba tentação, tamba preocupação, tamba desafio, mores mundo niani dan nebemak ita hasorum. São Paulo acrescenta lihusininia lema ida nebemak inspira ema barak. Tamanema São Paulo dihankatak nia mores badet Cristo. Tamanema buat hotu realidade sira hotu nebema ni hasoru la vale. Taba buat ita nebema vale no importante liu ba Paulo mak Cristo nebem moris ihaninian. Tamanema ni ade hankatak mai hau moris dane Cristo liu. No mate nudar sorte ida nebema kauhetan. São Paulo atu encoraja ita. Kata giha realidade moris oin loro nia nebema na kono experiência oi nebema ita hasoro ita keta lakon ita esperança ba maromak. Ita keta nega maromak dia providência. Nebema maromak sempre haraik maita iha ita nia moris londoro ninian. Significação iha momento advento nia dane hanesa ita tene kata anudar momento ida nebema atu encoraja ita atu fanum fale ita atu haluita hamrik fila fali ia fiar nebema lolos. Lori ita baiha maromak nebema lolos. Maromak nebema nunca abandona ita. Maromak nebema sempre hamuto ko ita iha condição ka iha situação sira hototo. Primeira leitura ou segunda leitura nebema ita rona. Iha celebração na Eucaristia domingo, terceiro advento niani dane. Atu fahanuin maita kata ita nudar criação maromak ninian. Ita nudar ema nebemak bit laik. Tamanemak nudar ema nebemak bit laik, ema nebemak fraco, ema nebemak iha limitação oi. Ema nebemak sempre hasoro dificuldade, sempre hasoro sofrimento oi ni hitani amorição lora ninian. Ita tem que ia fuan ida nebemak na fatin buka hofiar, buka holar metin maromak nebemak sai Salvador único baiha itania moris lor ninian. Malu rona nain no hare nain sira nebemak kau hadomi ya Cristo. Tempo advento nebemak lauda down ita tamon ia terceiro domingo do advento ninian. At forhanuin maita kata tempo basic toda nona ita utama ia celebração Natal, festa ida nebemak fanun ita no halo ita hare fila fale kata maromak hadomi tebes ita. Maromak hakarak ita sainini andet. Tamanemak maromak ida nebema altíssimo, maromak ida nebema naimba buat hototo honya kibit glorioso ida nene hosik dinian, hamamuk ninian, tama ia realidade experiência humanidade ninian. Atu ema nebemak lakon iha maromak ni oin tamba pecado, tamba salah sira, hetan fale dignidade nudar maromak ni oan. Tamba maromak tahalo ninian, manifesta ninian, sai nudar ita ema, moris hamuto ko ita, atu ita bele simu graça, dignidade maromak ninian. Conversão ida nebemak iha evangelho ita rona ohin loron ida nee. São João Batista, nie fahanuin maita katak, ita tem que morir suficiente ho buat serema kita iha. Ita agradece ho graça moris nebema maromak fo maita. Ita fo baema buat nebema sai direito ita nian, ita moris de ho oportunidade, ho graça, ho benção sera nebema iha ita nia andet. Tanne belo noven sera. Ia tempo advento idane mudar momento sagrado ida nebema convida ita atu ita more suficiente ho buat toto nebema ita iha atu ita mos partilha graça bênção sira nebema romak haraik maita basira nebema kurang bênção iha sirania more sonoro ninian ho situação kau experiência ida nemak ita hatena agradece ba maromak ba dia tomak nebe maromak haraik maita liu sebuat nebe maita bele halo ba ema seluk tanto bos buat nebe maita halo ba hitenian rasik ba hitenia transformação espiritual transformação da vida ba hitenia progresso espiritual dinian ita roham ba maromak atu maromak nebe mak basic da na morsi tenia let maromak dana bela morsi tenia fuan maromak dana bela heta fatne bema centro liu e tenia an rasik odinone itenia moris sai graça itenia moris sai benção sai roman ba ema serana bema hakarak lau ihan na roman yalaran
Ita rohamba maromak atau maromak tulunita, maromak rek bensam maita.